Proglasili smo 3 priznanja do sada, ostalo nam je još dosta posla, ali sad ćemo napraviti jednu čestitku. Zapravo, znamo svi da su onako neka neobična vremena u kojima živimo, pa ćemo iskoristiti ovu priliku. Te ćemo nekim diskografskim kućama čestitati rođendane. Za Croatia Records to je 70. Za Menard 20. i za Toniku također 20. Priznanja našim cijenjenim diskografima uručit će Jasminka Martinović, direktorica granskih udruga Hrvatske udruge poslodavaca. Može jedan pljesak? Dobar vam večer. Dobro večer svima. Meni je jako drago da sam večeras u ovom vašem veselom društvu i da vas mogu pozdraviti u ime Hrvatske udruge poslodavaca i svoje osobno. Pa pozivam, sad preuzimam vašu ulogu. Nema uopće problema, da pače. Želimira Babogreca, gospodina Tončija Huljića i gospodina Branka Komljenovića da dođu po svoja zaslužena priznanja. 3 gosta su na pozornici, to je trostruki pljesak. Odlično ste odradili. Naša Jasminka Martinović, buduća zvijezda RTL televizije, ako Bog da. Evo, vi ćete uručiti plakete također. Još jedna gužvica na našoj velikoj, Nema veze. spektakularnoj pozornici. Da ne moramo pitati kao. O, dobra večer. S kim ćemo krenuti? Evo, prvi meni s desna Tonči Huljić, pa evo možemo tim redom da ne križamo ruke, to kao navodno ne nosi baš neku dobru sreću, a mi smo u lijepom raspoloženju. Izvoli. Evo, što bih kazao, zapravo nisam pripremao nikakav govor. Zahvaljujem na tome što ste se sjetili, jer ste i mene sjetili. Neki dan su me zvali i kazali, pa morate doći 20 godina, što stvarno 20 godina. Ja sam zapravo vratio film malo unatrag. I da, interesantna je koincidencija. Prije 20 godina sve je započelo zapravo sa Grašom i sa Jelenom i sa Danijelom. Evo sad ova godina i završava sa novim Grašom i sa priznanjem za Jelenu i najavom Jelene za mjesec dana. Eto. Tako, sve ovo brzo prošlo, pa je tako tih 20 godina proletilo. Srećom, ja sam sve mlađi i mlađi i oni su sve mlađi i mlađi, pa nas možete istrpiti. Bravo. Hvala Tončiju Huljiću.